phakathi kwabantu abane-COVID-19 wathi uThixo akuphathe kakuhle. Ubone into yobana ayisekho amandla akho uba uphephile kodwa usindile ngenxa yamabala. Senmanganiswa kuwe kulendlela ngeyiphethe kahle sometimes akuvuki nendumiso akungavuki nomthandazo kodwa ngenxa yamabala uthi come on. Abantu singabizana amagama ubone uba ubone akukho xa ubone ukunikwe ngabo kodwa uthi uliphethe kahle moya ngcwele.